Avui sou els testimonis d'una nova història, una història que s'anomena Urban Nation. Brothers Bros, Iron Schools, and Circle of Trust. Passem a una fusió entre el circ i el breakdance. Ells són Circle of Trust i des de Saragossa ens presenten Motus. Amb tots vosaltres, Brothers Bros, solo dos! So we're going to have Iron Schools with its show, their show Synesthesia. Nosaltres som Save the Cheerleader i en vez d'explicar-vos el que fem, simplement estigueu atents a les orelles, que això va per vosaltres. A little more, cut out that soap. We about to go to 6 in the morning. Just dance till you wet all the control. I'm a DJ at the disco, so I don't wanna see nobody hanging by the wall. Got in the girl and bring her to the club. And if the booty jiggle, then jiggle it some more. You know your